नमस्कार जय जगन्नाथ मिस्टर पुओ यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत करुच्ची। आज आम जा मणिनाग गुंफा बा नागनागुणी गुंफा माने सतरे नागनागुणी अच्छा ना ना मुझे आपण भिडियो माध्यम निश्चय देखी। जदि मो भिडियो भल लगे मो भिडियो को लाइक शेयर और कमेंट माध्यम मतामत जनइबे। आम चैनल जदि नुआ आज सब्सक्राइब करें मो चैनल को सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलिबे। जय जगन्नाथ चलतु वीडियो स्टार्ट करवा। मणिगुंफा मणिगुंफा वाट कौन को पड़े से जो गली सही बाटे साइड रे जांदी। हां स्कूल गई पड़े स्कूल पटे और हां एपट अच्छे एपट ना एपटे हो जा ये मणिगुंफा बात को बोल मणिगुंफा धन्यवाद जानू माने हम ये गाल को खाबुड़ी ना हमें खाबुड़ी मणिगुंफा गाल को मणिगुंफा मणिगुंफा आगे से आगे डाण बेटा सहीटा कि हां अच्छा पचारि पचार न कोई कोई दे मणिगुंफा आटा कोडा मणिगुंफा 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 ना मणि मणि मणिगुंफा यही पटे जाओ देखा जी पहाड़ को कटा है रोड करा है आम पचारि पचार बोधे आइलुनि 5-6 किलोमीटर नु आम आसी पाखापाखि पहुँची गलु। देखु देखते लिखाई बोर्ड में मणिनाग गुंफा देखते ये गेट देखते अच्छी गेट एटा देखते लिखाई मणिनाग गुंफा लिखाई ये सही रोड ऊपर को जीवाई देखु ये हूँ से रोड ऊपर को जीवा पड़ो कौन अच्छे मुझे कौन ना भिडियो माध्यम निश्चय देखी आपन को हूँ चलते प्रथम ऊपर को जीवा आगर देखु आप चलिए गले हम कि गाड़ी गाड़ी जदि आप जानते गाड़ी भी गले हम किसी असुविधा नहीं। देखते आम ऊपर को उठ देखते गाड़ी गुड़ा भी थुआ जगार देखिपे आप देखते आ कि अच्छी दृश्य यहीपटे रोड अच्छी देखिपे देखते भीतर किसी बाबा फोटो अच्छी साधु सतों फोटो अच्छी चलता ऊपर को जीवा देखा आज मणिनाग गुंफा देखते आम आसी पहुँची गलु पूरा जगह पर देखते प्रथम अच्छा जगन्नाथ मन हूँ कि स्मृति अच्छी देखो प्रथम जगन्नाथ अच्छा पहाड़ ऊपर को जीवा देखु आम पचारू से नना को पचारू कि आम हूँ देखिपारू ना ना जो नना भी हाँ माइले बोले हाँ देखी हम लिखाई देखते किसी असुविधा ना नागनागुणी गुंफा देखी हम किसी असुविधा ना आराम से देखु देखु मुझे खोलदेली गेट देखु
ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ହେଉଛି ନାଗନାଗୁଣୀଙ୍କ ଗୁମ୍ଫା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ନାଗ ଅଛନ୍ତି, ଏପଟେ ନାଗୁଣୀ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବି ଅଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ, ଇଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ଚୈତ୍ର ମାସରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମେଳା ଉତ୍ସବ ଚାଲେ, ସେତେବେଳେ ହେଉଛି ନାଗ ନାଗୁଣୀ ଆସନ୍ତି। ମାନେ ହେଉଛି ସବୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ। ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭକ୍ତମାନେ ସେଠି ସମାଗମ ହୁଅନ୍ତି, ବହୁତ ଆଡ଼ୁ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ସେଠି। କିଛି ମାନସିକ କିଛି ମାନସିକ କରିକି ଆସନ୍ତି ଯେ ସେ ଜାଗାକୁ ଗଲେ ପୂରଣ ହେଇଯାଏ, ସେମିତି କିଛି ଲୋକ ବି ଆସନ୍ତି। ବହୁତ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ସେ ଜାଗାକୁ, ବହୁତ ସମାଗମ ଚାଲେ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି କେଉଁ ଜାଗା, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ଗୋଟେ କଥା। ଛତିଆ ପଟରୁ ସେଇଠୁ 3 କିଲୋମିଟର ହେଉଛି ଗୋବିନ୍ଦପୁର ସେଇଠୁ 1 କିଲୋମିଟର ସେ ଗାଁ ନାଁ। ସେ ଗାଁ ନାଁ ହେଉଛି ଗୋବିନ୍ଦପୁର 1 କିଲୋମିଟର ହେଉଛି ତାଙ୍କ ମଣିନାଗ ଗୁମ୍ଫା। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଲି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ, ଆପଣମାନେ ହେଉଛି ଦେଖିଲେ ଯେ ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ସତ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିଲେ ଦେଖି ଜାଣିପାରିବେ। ଇଏ କୌଣସି ଫେକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ନୁହଁ କି ବି କୌଣସି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଛ ଘଟଣା ଦେଖେଇନି, ସତ ଘଟଣା ଏଟା ସବୁ। ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମାନସିକ ରଖନ୍ତି ବା ହେଉଛି ସେଠି ତାଙ୍କ ମାନସିକ ପୂରଣ ହୁଏ, ସେଇମାନେ ହେଉଛି ଆସନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ନାଗ ନାଗୁଣୀ ହେଉଛି ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କୁ, ଯିଏ ଭକ୍ତର ସତରେ ଯିଏ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ହିଁ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ହେଉଛି ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। ଏଇଟା ସତ କି ମିଛ ଆପଣମାନେ ଆସିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ଏଇଟା ସତ ଘଟଣା ହେଇଛି। ହେଉଛି ମୁଁ ବି ହେଉଛି ସେଇଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ପଚାରି ଆଇଥିଲି, ଯେ ଗୁଗୁଲ୍ରେ ବି ସର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ ବି ଆସିନଥିଲା ଏରିଆଟା। ଚାଲନ୍ତୁ ତା ଉପରକୁ ଯିବା, ତା ଉପରେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ତା ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ତା ଉପରକୁ ଯିବା। ଉପରକୁ ହେଉଛି ଦେଖିବା ଆଉ କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଇଏ ସେଇ ମଣିନାଗ ଗୁମ୍ଫା। ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ବହୁତ କିଛି ରହସ୍ୟମୟ ଅଛି ଆ ଭିତରେ। ଆପଣ ଯଦି ହେଉଛି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଆସିବା ପାଇଁ ବା ହେଉଛି ନାଗ ନାଗୁଣୀକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଚୈତ୍ର ମାସରେ ତାଙ୍କର ହେଉଛି ପର୍ବ ଚାଲେ। ଯେଉଁ ସେଇଥିରେ ଆସିକି ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। ହେଉଛି କୁହନ୍ତି ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ମିଳନ, ସେଇଭଳିଆ କିଛି ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମତାମତ ଜଣାଇବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।